Ćao ekipa, evo da vam pokažem kako izgleda moj prvi dan ili dan i po na Santoriniju. Uzeli smo cijeli apartman samo za nas s džakuzijem na balkonu, a da stvar bude još bolja, dočekali su nas sa bocom šampanjca koji je bija iznenađujuće dobar. Idući korak, plaža, ali ne bilo koja. Ova ima crni pjesak jer je vulkanskog podrijetla. Taj pjesak je baš poseban. Taman sitan, lagano grije stopala, a izgleda kada si na mjesecu. Oko tebe sve crno i sivo, ispred tebe tirkizna voda. Totalni kontrast. A kad nas je glad stisla, zaputili smo se u restoran na susjednoj plaži. I nismo štedili, probali smo sve što ima veze s morem. Ribe, lignje, školjke, ma prava morska glozba. Uz to su išli koktelčići naravno, jer kad si na odmoru, onda si stvarno na odmoru. Poslije ručka, šetnja. Gledat kako se bijele kuće presijavaju pod suncem. Crni pjesak pod nogama i modro more u daljini. Santorini je stvarno kombinacija i snova. U ovom dijelu otoka konji su i dalje glavno prijevozno sredstvo. Vidjeti ih kako strpljivo idu uzbrdo uskim ulicama je kada si u nekom drugom stoljeću. A znaš li kako je Santorini uopće nastao? Santorini nije običan otok, on je zapravo ostatak ogromnog vulkana koji je eksplodirao prije više od 3000 godina. Ta erupcija bila je jedna od najvećih ikad. Raznila je središte otoka, koje je propalo u more i stvorilo ovu veliku kalderu. Kažu da je ta katastrofa bila toliko moćna da je potopila cijelu minojsku civilizaciju i možda čak inspirirala priču o Atlantidi. I zato Santorini danas izgleda tako dramatično. Crne stine, otoci u sredini i more svuda oko tebe. Spustili smo se do mora, točnije do luke, gdje nas je čeka brod za vulkanske otoke. Mislim da se zovu Nea Kameni. Iz jednog kratera još uvijek dimi, a sunce je taj dan baš pržilo. Doslovno sam dobila opekotine. Ali zato smo se išli kupat i mazat ljekovitim vulkanskim blatom. To blato je prepuno minerala, posebno sumpora, i super je za kožu, bar tako kažu. Čisti i zacjeljuje, regenerira. Zvuči brutalno, a stvarno djeluje. Za kraj dana sam odlučila prvi put isprobati onaj riblji tretman u akvariju. Znaš ono kad ti male ribice grickaju stopala. Isprva mi je bilo užasno neugodno, ali sam se navikla. I na kraju sam uživala dok me je gledalo, 50 malih terapeuta. I kako drugačije završi dan nego s večerom u restoranu s najljepšim pogledom na zalazak sunca. Nebo je bilo kao naslikano, narančasto, rozo i zlatno, a mi, sretni i umorni, samo smo gledali i guštali. Prvi dan uspješan.